Mam sadaya nak mam. Ini suaranya nggak gandeng-gandeng, ilangnya bisik-bisik aja ya. Bismillah. Pepes jamur. Gede-gede cuminya. Dihabak, bismillah. Wah. Ini ikan asin peda. Tumis ikan asin peda. Keempukan ya digorengnya, jadi merudul begini. Pakai ini. Aduh maaf ya, ini bajunya ribet saya tak. Enak boy. Nah. Daun pepaya, daun jambu, menghiji. Lauk asin. Edel. Makanan khas Sunda ala si Ila. Dihabak, bismillah. Mantap. Bismillah. 6. Edel weh. Nah, asin-asin begini enak ya. Apa sih ngomong?